Ngicela ngikubonga nje kubo bonke abangibhodelile ukuthi anganami ngithini kubona kodwa injabulo iphezulu. Ngiyathemba nami ngibuyela kwezethemba mawukhona abantu abangaka abasesayidini lami manje nami kuyasiza ukuthi ngesinye isikhathi ngibuye ngingabaphoxi. Ngiyathi amaphutha azokwenzeka but kodwa ngiyathemba ukuthi ngeke ngiwenze ngale ndlela le ngingakaze ngiba-disappoint. Ngijabule kakhulu kubo bonke abangibhodelile. Cha, izandla zehlula ikhanda awekho amagama engingawasho kubona. Ngiyabonga ukuthi bangithembe nami ngiyathembisa ukuthi angeke ngize ngiba-disappoint. Abalandeli abaningi la e-stadium cha nathi kusijabulisile izithimu yonke ngingayibaleli mina izithimu yonke ngoba ukuba khona kwabo thina silutho ukumemeza kwabo ukusijabulela nathi sibuyela kwezethemba ngisho senza amaphutha bakhona banathi yabo nje phela masiphiwa yibona ayikho into esingayenza kodwa uma besupporta khona esingakuthanda singakwenza okuright. Ngiyabonga nje kakhulu ukuthi besupporte bengagive up thina okwenzekayo yenzeka ngesikushintshe kodwa sacela behlezi benathi sinathi siyabathanda nje lesithandayo.